Tadi ako tumutong siya silusunan asang marasa siya ito mangura ma jama nari pasundun te malalam na dana jo natik tenan doker o tongko ng balusu iya telah maruang te indo na te tumate do lai mati ampura tu pamo na lai mati Betul sini belum ini atau ini yang tu ikan ada betul sudah Indonesia tambah yo tumba lemeru yo obe yang pulai rampe pamo na lai mati Benny itu Benny siya ano to poli dia merah ya sampurna ya betul gitu yang boleh pabong na laimatik itu to tirik to yang boleh patay pabong na laimatik Benny sampun talian to laiming kulle lo sabe lo sabe to malo malangan tumaton na laimati yang mutulay yalle yang pukatay pabong na layalle benni siya nekot chang sa to nekot chang ale to dalo ati dalo nekot chang yang pulay paradane pabong na layalle saneri to Seneria. Malam malangan tumaton na layal nito. Iya mo tu sama. Ya te sama si bali layute yung may tongkon ng rante. Jadi bisa duka dia lah jong tongkon ng rante tu mawang sebenarnya teh. Yang posiki pabong na sama. Ya te siki kita sa uton putra. Soleng ce. Ada dulu to? putra. Putra. Sabi. Yang pulai ko na pabong na sama sa neni lang kisaran to. Ampo kon baron no pabong na sama sa ne sa paramon ito. Benisen do mamaki kinde ito. Mamaki ki. Dito ano? Iya. Sakyan no. Doon na sa paramon ito, lango. Ampo ne pade pabong na sama sa ne rispa sa uto. Rispa ya. Rispa. Yo po Paris. Iya. Po Paris to. Ada rispa itu. Jo. Itu ane rispa. Jo to ne kocang. Pabong. Malo malangan tumaton na sama to yang matu supe ba tu bisa na maku. Ang pulay karangan ne pabong na supe ko kita mo to. Yung to bara na to. Ang pulay pa pabong na supe siya poris na to. Poris na. Ba po ba naris na. Malo malangan tumaton na supe to yang mo bintang yang mamawang solaran den jong tongkon ng tobarana to. Ang bubidang pabong na bintang. Kita bahas to. Ang punere gue pabong na bintang. Benisya do nirok ka to, hindi ito dong Bayi ko to tengri. Ang pukalo ko pabong na bintang. Kita lako tongkon ng rante to. Done Yandri. Ampunedok pabong na bintang. Lang nantong ko ng do ano to jo to pakin. Kita bahasa to. Lama-lama lang ang tumaton na bintang to yang mo to patulong. Purong ko pabong na patulong. To tama tong ko ng rongko tama to kukuitan na sa mga siya.
Ben Ninesin dito. Ampurang gue pawang na patulong. Iya lang ang tungkol ng tole mo to. Ben dito lang ang tanete to. Aduh, kepala. Iya. Kepala tanete. Iya. Ampurang sembenne pawang na patulong. Lang ang tungkol ng nedang mo to. Kita nasan to. Iya. Ampubawe pawang na patulong. Malay ako para apa to? Ben siya ne tato lang to. Ne sinta. Udah itu mati. Ya. Pendelan to dakon ben. Malay mo lang to matun na patulong to. Yang mo pakati. Puto sa lubat pawang na pakati. Ben ni sa amne titi sa melang iti. Po selfie. Ilan no? Puto mararo pabong na pakati. Ini to mararo. Pukarung pabong na pakati. Pulay babae pabong na pakati. Meron ko ng gala to. Malam lang to mabangon yung tungko ng balus ito, yang tipore. Pulay mapakene pabong na pore. Pindo gumombong pabong na pore. Pulagay pabong na pore. Sundum mo to tu tekenando kay yung may tungko ng balus ugong ini siya tu tadi sabu na, siya tadi tandeng na. Sabaya tenene tate kepesang urutang kesang pulo ki 2048 kuneneta. Jadi tak tatandai semua dia palana saraka. Bom ini satu. Iya to tadi sabu na to siya tadi tanden na tu neneta. Ikua jom may tongko ng balusu lato te rapo basusah. Bersemangat tu mamaliran merok ko tongko nanta. Dan nopan na uang pasake ki solo nasang lalu itu tengka tede ka. Bersemangat sang adin na mamaramata. Ini belum baik itu. Ini belum baik itu. Kurang ajar. Oh, dah lai. Alai lan di badan jong. Oke. Lanjut ke tongkonan Rano pemirsa. Iya. Ini karena dia nak aku melalui sang menggunakan sang semuanya. Aku nak ada aku susah terus mudah. Aku ada kematian. Dan itu pikiran loke ni pandangan tongkonan sa Rano. Yan aku nga karam na kampus ng pastungan at nanuray kan nene Taramilano yung untuk ko nga karadi manisara wala ko na kapakamusal na sa pagkaran na sa buda pa kampusan ya de tomate do sedinyo ko sa malay ko ya tu kemudian na sana katibu dia di katibu apa yang masuk betul pak sana lumpa ya di lumpa alami masuk yang betul woi ampo lain masal woi abang na lumpa Indonesia malam lagi untuk ada bukan woi ampo lai katepai pabang na lumpa Indonesia jore ni dia posera woi ampo pan yo nana magerampo Mati lampu. Ada sedih. Bukan apa kita ke? Mata saya kan macam, saya kan dia tidak mas Re. Mati lampu. Mati. Itu ada lagi.
Cek di dalam tasam na no. Eh. Tanya ke veteran nanti ya. Bra. Cek cek. Veteran dah lobet. Eh? Sunday veteran dulu, lembarin veteran doon. Doto. Bagian lagi, tiga lagi. Mangga, mer mo. Dago pi, na Sunday pa veteran doon. Apa pido bay? Yo. Sera. Oke, baik. Mangga. Ya, dipekari. Kue ampun itu orang pabuang na lumpa. Indonesia gitu. Kue ampun itu pabuang na lumpa. Ya, jadi solangan tu yang itu teman-teman katibo. Jadi katibo apa yang masuk? Tulan pabuang ni. Kue ampun tato ini pabuang na katibo. Johnny. Oh, Jun. Kue ampun kita pabuang na katibo. Perbung. Kue ampun itu pabuang na katibo. Kenal. Ya Pascal. Ya, dia kita apa sih? Ren dito yung kapag kita siya Ini saya di sana lagi bubun. Jalan lagi saya lagi bubun, anak tunggal. Jumai pabuaran. Jadi lebih pakar romalangan pabuaran. Yang anak napalulu soal lairano komponen kedoran itu. Ini kami ini lairano. Kue ampun butuh pabuang na pabuaran. Ya kita namun tu. Apa? Ambar itu piso pa kuiray. Walaupun piso. Ay, mangga. Gua aku lalaman na tawa. Sila balik. Dito marto ni. Memang mo kome ta lagi te tolong. Kue ampun
Doe, pabong na. Pabuaran. Oy, ampo, doe, pabong na. Pabuaran. Oy, ampo, pote bae, pabong na. Pabuaran. Ya, ano mo siguro na pabong iya tinaka ini bersama si Randy may pira-pira magkakap sa Buperalan utungkunan sa Lorano utungka mo kami tinikarok na jadi ko nakara mo na tanga-tanga kaya milin tinikarok na si Randy rampo ko ni kailangan sinusulan ng iyo sa Lorano. Itu siram jadi nang inanana kay panugusan na ila no may grano. Usang dal parang to. Terus nama itu na kanyan. Tungkuran berada pemirsa. Yo, dia pakai sa parampo la komintuti sa santo Tita Rapuna anak Torano. Dibitulan kay banon karo makan di mana itu patungkunan kita nagagir paranangan jadi kuko makara jadi sa di pamadomiro itu panyu sa marano na di mangkay na para para itu banon karo itu banon karo nang kamay pa kurang-kurang nangka pa sister. David, makara yung sa itu dineta ko para sa sulu mumutin dito. Tungkuran berada ini pemirsa. Ya. Ampere tange babon rumpa. Ampere dorone babon rumpa. Ampere masale babon rumpa. Ampere keteto ke babon rumpa. Ampere pantai babon rumpa kan ada kan suruh to. Tungkon itu tu babon. Kurang dia. Tentu yang termabung Laikoko iya nadian itu Laiko belum pasola Laikronge nadian itu lumpa yaitu suluna Laikronge Palui Laikronge anak babong suluna Ampun ini dia babana Laikronge Ampun saja babana Laikronge karena akan suruh tu. Era rokok menjauh tu, Laikoko, si Bali, Mongolo, anak tu Lembang, pengundang Pamberana. Itu babon Laikoko. Ampun sudah dia babana Laikoko. Ampun Laikoko babon Laikoko. Ampun semua babon Laikoko karena abang suruh tu. Ano to, bukti ano po niya. Kalau tunggu nato, itu mabung rontong. Dari suruh, tunggu nasilah pemain sama kita. Ambil kaya, babon rontong. Karena suruh to. Legor ke, salah beda. Jadi tunggu rontong suruh kita. Bisa-bisa nih, karena dia mengalah soal lawan. Sampai tope, kita suruh nak babongi. Jadi babong mengalah babong suruh nak. Dia tu mengalah si balik lawan. Ini kan orga. Ampun kita, babong pengalah. Ampun bodoh, babong pengalah. Ampun kerang babong pengalah. Ampun melipai, babong pengalah. Ampun pelanggai, babong pengalah. Kena tonang suruh tu. Itu nama
Agung untuk ng pangalan si Bani Kairira Domitalo. Ito lumabang Negamada. Ang penega mo ba babang na Negamada. Ang pagkara mo babang Negamada. Ang peleruga babang Negamada. Ang pagpagina babang na Negamada. Ang pagpukara babang Negamada. Ika natin sumunod. Mangga boleh? Oke, jadi mangga mau tutup kapan ang balong si Teten atau Kinende kalian tontonan berada pemirsa. Oke, seperti itu. Jadi mangga mau. Waktunya berbagi berkat. Adakah berkat nih Putra? Ada tuh. Oke. Oh, sementara ini dusun Malerar deh. Dusun Malerar deh. Iya. Oh. Jiwan Pramati. Oh iya. Para mawaru ka Ben? Ya, selamat sore pemirsa. Beginilah situasi di sore hari ketika acara pemotongan kerbau atau manturutero. Ini adalah daging yang dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar sini, guys. Ini adalah pati ini bagian pemotongan dan perpastiran. Ini raw bagian Persampan. persampan. Iya. Kalau tirik bagian perkampiran. Ya, ada Bagaimana? Oh iya. Hos. Host. Ya. Iya. Jadi ini akan dibagikan, guys. Iya. Ketika sudah selesai dibungkus akan dibagikan ke masyarakat sekitar sini Iya. yang berada di Saruan Tondok. Oke. Dan sekian. Iya, ada ke buat host. Hah? Ada buat host. Apa itu? Buat host ada. Ada. Oke. Kopi kah? Oke, nanti. Oh, iya, nanti di Iya, oke. ambil kita kah, Di? Iya, sebentar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya. Umbat bagian apa? Siapa itu umbat? Bagian mentarima. Tuh. Baik kemana orang putih kilur guys? Apa ya? Oke nih Putra, dicas terus nih Putra. Tira tuh. Masih sementara persiapan mantau ini pemirsa. Wah, di sini mantap sekali pemirsa. Impor lagi pemirsa. Ini sirup merah. Sirup pandan. Bah. Nah, balat berko kutu mana miten itu ina. Tas campur apa teh? Belah. Tak salah marsa lupa.
Hindi, campur na nga. Siya kumibasir ulit telepon deh mga tinatong. Jadi kalau kami di kampung itu, Iya. kalau orang lagi kerja begini kita harus siap kotor Pak ya. Tidak boleh manja. Iya. Jadi itulah bagusnya di kampung. Dari kaki sampai Iya. dari Kita di sini masih apa namanya saling membantu atau yang dinamakan dengan gotong royong guys. Setelah kerja itu kita minum seperti ini tapi kita sudah mabuk. Tambah. dari kaki sampai jadi kotor semua. Akhir kerjamu dengan Kapten Morgan. Weh. Cuaks. Mantap tirik. Untuk mutirik. Pak itu deh. Wah, ini tuh pangkatannya. Bos kalau makal teh. Dari mana? Dari Makale. Kalau ada yang masih bujang, segera chat biar kita merapat. Messenger. Messenger, kasih nomor. Apa sana? Kalau bersedia jadi yang ketiga, maju. Apa sana? Oh, kayak. Om Yones. Apa? Apa? Karung. Mbak. Ada di luar tampak terungku. Siapa Malaysia? Barang main dulu. Malaysia. Singapura si Sengaku. Sana. Sengaku. Singa. Oh, inang singa itu le. Susi bang. Singa kaya singari. Iya. Singa penguncia, singa penguncia. Kemarin kita bayarin tuh karena kamu dari aku. Sibuk Pak. Nah, kamu ibu seri deh. Langsung ada Malaysia. Dia tuh kadang. Pas natabi mantap bos, oke. Pas na siya itu meja kawa 2 bang. Oke, mantap. Om Yones nomor 3, iya nomor 3 di sini. Mana dapat lo? Oh ada tamu ini pemirsa baru datang dari. Yang bila mi kere dia main atau? Tahu ya? Pagi lah. Betung, oh betung, dari betung. Jauh perjalanan dari Harap-Marang, lintas kabupaten. Saya kira nomor dale. Pada lepas angin.
Lagi makan apa? Krim. Woi, bagaimana rasanya es krim? Enak toh. Pahit. Mana orang tua jele-jele kasih mas ke situ nah. Mana itu bekas kamu bawa dari sana? Oh, bersih betul. Buka pintu. Buka. Halo, kau. Saya begitu. Mana? Itu ada. Kita mulai sama artisku pemirsa. Sudah makan es krim tahu. Halo pemirsa. Mana pakai magi? Siapa dulu pemirsa? Halo pemirsa. Halo pemirsa. Halo pemirsa, apa kabar? Apa di Kande? Bilang apa di Kande pemirsa? Oh ya. Yang di Pak Abdullah